Dumelang, ke a le lotjha, ke a le amogela, ke a le dumedisha mo go Semoya ka Dr. Makgabo. Le kgone ke rata re dire a reading. Reading ye ke tla ba ke le fa melaetša ya go tšwa go the universe, melaetša ya go tšwa go the mother earth, melaetša ya go tšwa go mangwele a rena a semoya, melaetša ya go tšwa go badimo ba rena. Pele re thoma ke rata go amogela ba e le gore ke mathomo ba tsena mo lenaneo la rena. Ke a le amogela go Semoya ka Dr. Makgabo, gomme ke re le fitlhile gabotse, gomme le ipshine ka taba tše ke le tshwaretše go tšona. Ka re ye reading ye ke tlo e dirang today e bolela le batho ka moka, a gona gore o e bale e se ka ba ya bolela le wena. And reading ye today ke Labobedi, e ka nna dilo tša ona ya bokgwetša ke dilo tše di tlo thomang today goba mohlomongwe go sasa, mare ke dilo tše le gore ke dilo tše le di tla thoma gona bekeng yona yeke. Okay, ke tlo thoma ka dikarata tša ka. Ke thoma ka molaetša pele wa tšwa go the mother earth, ona o balaga ka tsela ye o ngwete ka English, but ke tlo no bala ka pelong ka tlhalosa gorena molaetša o reng. O bolela ka free spirit, spirit se e le gore se free, ga se se gatelelwe, spirit se e le gore se thabile, se tletše ka kganya, ke spirit se re bolelang ka sona. So mother earth ga bolela le wena gore o thabela spirit sa gago, spirit sa gago se se botse, spirit sa gago se e le gore ke spirit sa gago sa tlhago, se e le gore se šomišana le tlhago. O a buša o re ke wena ngwana wa gage o e le gore wa mo rata, so o ra gore tseba gore yena wa go rata, the mother earth, the universe wa go rata. So o re ge wena o ka accepta goba wa amogela lerato le a o ratago ka lona, dilo ka moka tše e le gore kgwetše le gore o di dirile tše dimpe dibe tše e le gore o di dirile mo lefaseng, le tše e le gore ka nako ngwe ebile di a go swabiša, o dula o ite nako ngwe di go tlhopa boroko bošego, pala ko robala botse ka baka la dilo tše o di dirilego. A re yena o tla di cleansa, o tla o cleansa tšona spiritually, o tla cleansa pelo ya gago, a e hlatswa, a hlatswa moya wa gago, spirit sa gago sa šala se hlwekile. And seo se ra gore ga se no hlatswa moya wa gago, a hlatswa pelo ya gago, then spirit sa gago se tla ba free, gobane ke ka mokgwa e le gore o se nyaka ka gona. E santše e be spirit se e le gore ke spirit sa tlhago, se e le gore wena go e tla mo lefaseng o botlile o le ka gona. Spirit se e le gore se be se sena sebe le ga teng, se be se tletše ka kganya ka nako tše tšohle. Ke molaetša o tšwa go mother earth o e le gore o botša ona. So the mother earth o re nkamogele ka ra bophelo ba gago, nrate, mphe lerato. O tlo mo amogela ka tsela mang? Rapela, bolela le mangwele a gago a semoya, bolela le badimo ba gago. Go dira dilo tše ka mokana tšona go ra gore wena o dirang o bontšha lerato go the mother earth, ebile o dirang kore o amogela lerato le a o ratang ka lona. Ke ntho la go bontšha gore mangwele a gago ba go rata, ga se ba o fura le ga teng. Ka mehla tsela engwe le engwe o e sepelang ba sepela le wena, ba go tshwere ka letsogo, ba o etile pele, wena ga o bone, because go na le tše le gore di tswalelegile ka ra bophelo ba gago. Your spiritual gift goba your spirituality se tswalelegile, ga o bone, o mo lefifing, ga o bone wena. So ba nyaka gore wena o bule, kore o bulege mahlo, third eye e bulege, di-chakras tšeo di bulege, di be balanced. Ge di bulegile o tlo kgona go bona dilo tše di botse le tše dimpe, o tlo tseba phapano marang ga tšona, o tlo kgona go bona gore selo se ke se se black se like se se white. Ke ka mokgwa o tlo kgona go bona dilo ka gona, and o tlo kgona go bona le bagwera gore okay ba ke bagwera ba nnete, ke nnete ba santse ba be ka ra bophelo baka. Wa kgona go bona le bagwera ba e le gore ga se bagwera ba nnete, ke bagwera e le gore ba no pretenda, ebile ba o diriša dilo tša go tšwa tseleng gore wena bophelo ba gago bo senyaka le go feta. O tlo kgona go bona dilo tša mohuta onowe. And ebile ge o ntše o thoma go rapela ka mokgwa owe, e ba le nako e la gore le wena o rapelele dilo tše le gore o di dirile mo lefaseng. Re le batho re phela ka ra dibe ka mehla, tše dingwe re di dira intentionally ka maikemišetšo, tše dingwe re no di dira e se maikemišetšo. O kgwetše gore phafara o re mara gape ntho la ke dirileng ga se yona, gape ke sentše, gape motho la se ke bolele le yena ke mo kwišitše bohloko, ke sebe sa mathomo, gape ntho le ke itšereng kua ga se yaka, ande ke itšere ke ntše ke tseba gore ga se yaka, no mongwe yona wa inyaka mara nna ke itšere.
ke phile yona ke utswitse so re phela ka re ga dibe kore a ona motho a ka reng yena o perfect ga gona mara the mother earth o re yena ka se re puniše ka dibe tša rena se a nyakang gore re se dire kore re rapele re connecte le yena re montšhe lerato ebile re kgone le go amogela lerato yena a re fang lona re tlo kgona go le bona lerato la gagwe ke molaetša wa gagwe okay ke ya go karata e nngwe she e ngwadile gore psychometry e ngwadile gore psychometry e bolela ka sensitivity so o ka lebelela karata yeki ge e bolela ka sensitivity e bolela kudu ka ge re le batho re le so spiritual gift se a fapana so mara molaetša ga o bolele batho ba le bana le spiritual gift fela o bolela le batho ka moka as long o le motho you are spiritual o bolela le wena re le batho re na le di-senses tša go fapana e gona batho ba le re maybe ba kgethile ba ba file mpho ya gore ba thwase goba ba bule moya ba bone ba kgone go thuša batho ba bangwe ga se ba fuwe mpho ewe mara ba na le dimpho tše re ba file tšona dimpho tša go sensa dimpho tša go fila dilo dimpho tša go no tseba dilo you just know what is going to happen o no tseba fela o no bolela gore 1 2 3 tlo diragala ene ya diragala ba bangwe ebile re di bona ka ditoro a kgwetse le gore toro tša gago di bonile tšone di a diragala mara ga ona mpho ele a re wena o sepele yo go thwasa mara wa bona ka ditoro ba bangwe ba bontšhiwa ka semoya motho a bontšhiwa ka semoya mo e le re kgona go bontšhiwa se le sela motlho mongwe ba mmotse ba re moketekete o na le bothata mmotse gore a dire 1 2 3 gore a kgone tswa ka ra bothata bola ke ka mokgwa le gore motho wana wa bontšhiwa ka gona ba bangwe re file mpho ele ya gore o kgwetse le gore o tiile ka ra thapelo ga motho mongwe a ka tla go wena a lwala wa mo rapelela motho la sa tlo fola le ga a se gaufi le wena a le kgole le wena ka o ne mo rapelela fela motho la wa fola motho la o na le mathata ka o mo rapelela fela ene ebile a mo imela o palela ko o phela ka o ne mo rapelela fela motho la go fetša o ne gore amen o kwa mathata le o kwa tlogile mo maketleng a gagwe o kwa a le free o kwa thabile mathata le ona a sa le gona mara yaanong o ready go a facea o ready go tlo a solver ga a sa na stress la se se ntšhintšhi sela seo se mo imela motlho mongwe ile ba nagana le o ke polae mara ka thapelo ya gago ntho e le gore o nyako ke polae ebile e tswile mo go yena o thoma go bona gore mare bophelo ke nto e botse ke filwe gift yo botse ya bophelo e re ke amogele gift ya ka ke šomiša mokgwa e le gore mangwele ya ka ba e nyaka ka gona so molaetša wa today go ya ka karateki ba go botsa ka spiritual awakening ba re beke ke beke e leng gore ke beke ya spiritual awakening mo go wena ga re tlo bolela ka spiritual awakening ke mo e le gore ba le gore ba na le spiritual gift and then ba tla thoma go bona dilo kudu ba kry-a molaetša e mentšhi kudu ka ditoro ka di-intuition jalo le jalo e le molaetša tswang go badimo ba bona goba go mangelo a bona ba ile gore ga ba na spiritual gift le bona o na le ka tsela e leng gore ba tshwane go na le tse ba tshwanetse ba di dire ba tie mo thapelong ba bolele le mangelo a bona ba fela ba tšhela snaife fase ba bolela le badimo ba bona ke yona spiritual awakening and gape ebile e sa tlo eda le dijo ka mogare mo e leng gore go le ka re ga beke ke ya spiritual awakening lebelela dijo tse o di jago o se ka ja dijo tse e le gore di tswalela moya goba di tswalela tsona di-chakras tša gago o se ka ja dijo tse e le gore di tswalela di-auras tša gago ja dijo tse di tlhwekileng and o tlo kgwetse le gore kore ebile total dijo tsela tša dibeka di eng dijo tsela tša tswala moya ebile ga o di dume le ga teng o tlo kgwetse le gore wena for beke o nokwa o duma go ja di-veggies o nokwa o no duma o no ja simple things ntho tshwana le fish ka o ka la re ke tsona dijo tse le gore di dirang di bula di-chakras tša ebile di a di-balance so go ntse o rapela yona bekeki dilo tše dintšhi di tlo ntla mo go wena naturally o tlo kgona go bona diphošo tše le gore o di dirile o tlo kgona go bona di-decisions tše di wrong tše le gore wena o di dirile tše le gore di ile tša affecta le batho ba bangwe o tlo kgona go bona dilo tšeuwe yale ye ke nako ya gore wena o kgopele tshwarelo go modimo ebile le wena o ke tshwarele ga e le gore go botlhokwa gore o ye go batho ba le ba botsa gore ish mara ntho le ke dirileng ga se yona ke fault yaka o ka dira sowe mara ga e le gore mohlomong o ka ba le ditlhong tša gore o ye go batho baue ke tlo kgopela gore o no e rapediša o ba kgopele o le kgole le bona ka thapelo o kgopele gore moketekete le moketekete ntshwareleng ka 1 2 3 ye ke le dirileng yona ene o tla bona batho ba le go sasa yo kopana le bona goba ka nore go fetša go rapela go sasa bona motho wa bona a o founela ene ebile a thabile ya go bontšha gore thapelo tša ga ke nnete di fitlhile mo di santse di fitlhe gona
and then ba re ka nako ngwe o tlo kgotse le gore yona beke ke beke le gore o tlo kgotsa o fila kore go le ka ra batho ba bantšhi so o e ba le go fila drained kore o mmele o lapa so mmele kore o ka re mmele wa tenega ka baka la re ge motho a le ka ra nako e le ya spiritual awakening ga tshwana ba ka ra batho ba bantšhi kudu so ke beke le gore o tlo kgotse le wena o tlo kgotse le gore o rata o ne kopana o dutse o iteng ga o tse rona why kore o nyokono ba o iteng ga o se nyako ba ka ra di-group tsela o nyokono bona o kopana o iteng ka kala re ke nako e le ya gore o reflecte go soul ya gago o ke o searche ka mo gare ga mmele wa gago gore o kgone go balansa dilo tša gago so ba buša ba re o ska nagana re o ska wa rona na rish gape bophelo ba ka bo tlo bore especially le gore na le spiritual calling wa kgotse le gore go thoma o tsena ka ra basic ya spiritual awakening o setse o le worried ka rish go ra ke tlo phela phelo ba o bora eng go ra re nka sa di-partying go ra re nka sa dira mbereko meso le meso go ra re nka sa apara dihili jaaka nka sa apara solso spirituality ga e meane gore wena o ka sa di-partying yes o kaya mara o be le limit ene kudu go ile o check le behavior ya gago mara sa botlhokwa kore ba tshwana ba ka ra batho ba bantšhi kudu kore gantšhi le gafetša otherwise nto e tlo draina energy ya gago because wena o sensitive to the energy tša batho ba bangwe go le ka re batho ba bantšhintšhi ka motho o mongwe a e tla e le gore o nyamile ntho ela energy la ga e sa tlo affecta go mongwe a e tla e le gore o kwatile o ba elwa le motho o ba rogana le motho ebile o sa kwatile enga ile ya gage e tlo go affecta o tlo e sensa e tlo go affecta go mongwe a e tla a ena le bolwetse bo itse maybe high blood goba nako ngwe o tshwere ke di-flu ba o tshwere ke dilo tse di itseng goba dinoka tse di botlhoko mokokotlo botlhoko malwetse a batho bale a tlo go affecta so go na le tse ntse le gore o tlo kgotsa di go affecta ebile di go draina and kudu ka e le gore o bereka ka batho a kere motlho mongwe o thwasitše o bereka ka batho wa consulta o thuša batho wa cleansa o dirang ye ke beke le ya gore le wena o bone gore wa ke cleansa o bone gore wa rapela o ba connected to mangelo a gago go ka se dire seo o tlo kgotse le gore e affecta mmereko wa gago e affecta ka mokgwa le gore wena o bontšhiwa ka gona okay ke tsona tše e le gore yona kgateke ya psychometry sensitivity e bolela ka tsona and then ka buša ka ba le kgate ngwe ke le gore e bolela ka e re runes e bolela ka perception kgateke ya runes o ka e lebelela e na le di-object nyana lwana šitšewe o ka na gore madice a ngwadiwa dinomoro šauwe so ye kgateke e lebelela then ke tlala ke dilo tša tshwana le dilo tše le gore ra di šomiša ge re laola goba mohlho mongwe ge re bontšhiwa dilo ge re thuša batho ba bangwe ka nako ntšhi e ka bolela le wena motho e le gore o šomiša ditaola goba o na le mpho e le gore one day o tlo thwasa wa šomiša ditaola goba mohlho mongwe o tlo šomiša tsona di-tarot cards goba mohlho mongwe o tlo šomiša mekgwa e mengwe gape e le gore ra e šomiša e le gore re laola ka yona so ke beke e leng gore go ntse go ka ba serious ka yona spiritual awakening ye ke beke yona ye ditoro tša gago most o tlo kgotse le gore ke toro tše le gore mangelo a gago ba tla wena ba go botša se sengwe kudu ka mabapi le spirituality sa gago mabapi le ka mokgwa le gore wena o swantse o šomele batho ka gona o swantse o thuše batho ka gona ba ka tla ba bontšha letšo le gore wena kore ba nyaka gore o tlo be le tšona le tša tshwana le mašela motlho mongwe le tša tshwana le dipheta jwale le jwalo so go ra gore batlane le ba ka se go bontšhe tsona di-object o mara ge ba e tla go wena molaetša e tla ba le molaetša o le wa o tlo go guida o e le gore o tla go bontšha tsela tša gorena tsela tša semoya di tla sepela so le so go botlhokwa gore o theeletše ditoro tša gago okay se ba se nyakang ba se bolelang kore o se ka ba mothola wa go rata go jaja batho ba bangwe wa rata go šupa batho bangwe ka monwana o se ka dira seowe ge go na le taba e le gore e diragetše motlho mongwe e buiwa pele ga gago molato e le gore o beiwa pele ga gago e re go atlhola molato owe o atlhole molato o se ka atlhola motho goba o se ka atlhola molato go ya ka motho e le gore o o dirile wa kgotse ntho ya gore ka la re o la motho la dirile molato ke a mo favor then go ra gore ke gore molato owe ge ke o solver ke tla make sure yena a wine no o tlo atlhola molato go ya ka mokgwa e le gore diphošo di diragetše ka gona and-e le wena wa tloga o bontšha gore ke nnete mo le moki diphošo di diragetše ka motho a dira 1 2 3 ke ka mokgwa le badimo ba rata gore o dire ka gona o seke wa jaja ka gore go jaja le wena
o tlatla o judgiwa. O ska judge batho ba bangwe. Ka moka re le batho re na le di-faults tša rena, re na le diphošo tše re di dirago, ka ke šetše ke boletse ka tše dingwe di dira intentionally, tše dingwe e no ba diphošo tše re di dirilego. Nako ngwe ka nore o bolela le nna kgotse le gore maybe ka la gore ka mo pelong ya ka ke be ke naganne ka ntong ya go ntshwenya, then ya ba nthola gore ke go araba gampe, kgotse gore ke phošo e ke e dirilego. And kgotse gore ge ke kgaogana le wena go sepela pelo ya gago e sa le botlhoko, bošo ga o kgone go robala gabotse, o sa nana ka mantšu ale ke a boletšeng. Le nna nka se kgone go robala gabotse because ntho le tlo kgwetša e ntlela gantši le gantši. Mare ka re le batho nako ngwe re na le ditlhong tšela tša gore ge ke kgopišitše motho ke wena ke reš wa tsa keng ke kgopela gore ntshwarela ga se ke bolele le wena gabotse. It's fine, o ka no ba ditlhong tša go ya go mothola, mare at least kwatama ka dikhuru o rapele modimo o mo kgopela a o tshwarele, ene o rapele o bolele lebitso la mothola gore moketekete ke kgopela gore o ntshwarele ka ke o diretse phošo ka 1 2 3. And then ba re go ntše o le ka re ga the spiritual awakening e le gore e tla diragala mo go wena mo bekeke, o tlo ba le mokgolo wa o tlo kgotsa le gore o kgona go understanda goba go kwešiša mabaka a batho ba bangwe. O tlo ba motho le gore ge motho a dirile selo wa re go lebelela selo sela motho la se dirileng wa kwešiša mabaka a gore no mare motho le ge e le gore o dirile diphošo ke a kwešiša gore na wa a di dirile kore o tla kgona go tsena ka re ga diete tša batho ba bangwe, wa kgona go bona gore na molato ke motho la dirile diphošo tšela, di-decisions tšela a di dirilego ke ka baka la eng a di tšere. O tlo kgona go understanda batho ba bangwe. Ba re o ska kgotse le gore o acta ka tsela e le gore ga e nyakege, o ska dira dilo tšeo ga ba nyake ka mokgwa wena ntho o swantse gore o e dire ke gore o tsene ka re ga tsela ke ya spiritual growth ka pelo e le gore e hlwekile ka maikemišetšo mo e leng gore o tla kgona go kwa melaetša ya badimo ba gago. So melaetša e tla go wena ka tsela tša go fapana kudu le ka ditoro ka di-intuition jwale le jwalo le ka di-class ka ke setse ke boletse ka re na le di-class tša go fapana. Ba bangwe ba na le tša go sensa, ba bangwe ba na le tšela tša go kwa, bana ba bangwe ba na le tša go bona, ba bangwe ba na le tšela tša go no tseba dilo, you just know things o se o botšeo o no tseba fela. Okay, ke tlo bala molaetša wa bobedi o tšwa go the mother earth re ko rena o reng, o bolela ka gore o be le confidence. He kopola botse ka reading ya mabane confidence la e tšweletša gantši le gantši e tšweletše kudu gampe go ba le boitshepo, e bolela ka gore o be le boitshepo. Ba re wena o ke tshepe wena ka bose wena, o be le boitshepo wena ka bose wena, o se ka hwetša o ke nyatša. Ene go ke tshepa jwalo ene gape o tshepe le mother earth, o tshepe gore manyolo a gago ba gona ba phela, o tshepe gore ba gare ba o protectile, o tshepe gore ba tla go fa dimpho. Go ka kgotse le gore o gare wa phasa o gare wa rapela kgopela di-blessings mara ga ona tshepo ya gore ke nnete ba tla go fa dilo tšeo, then obviously ba ka se gofe. Ba kgona go bona se se leng ka pelong ya gore wena le go rapela le go bolela le bona but ga o tshepe selo. So ke tshepe ba buša ba re mother earth a o botša a re nna le wena ge re le mmogo gore together as two re kgona go ba successful, re kgona go ba very effective ka baka la gore re kgona go dira dilo together as a team. So the universe, the mother earth o phela ka mogare ga gago, ke moya wa modimo e le gore o ka mo botenteng ba gago. Nako nngwe ka baka la gore ba dibe tše re di dirago di-negative energy tše e le gore re ke surrounda ka tšona, automatically re ko ba moya ola o mokgetho ola o swantse o be ka ra maphelo a rena. So but ge o amogela moya ola o mokgethwa o bontšha lerato, o bontšha boikokobetšo, and then ebile o cleansa mmele wa gago, mmele wa gago o ba jwale ka kganya, mother earth o tla tla a dula ka mogare ga mmele wa gago, moya o mokgethwa. So together le le two dilo ka moka tšhelete go di dira di tla ba very very successful. A gona ntho e le gore o tla re go ithatša ya se turn into gold, ntho ngwe le ngwe ithatšang fela e tla ba gauta. Go bolela mantšu a gago a tla thatša batho ba bangwe, go bolela mantšu a gago a tla kgothatsa batho ba bangwe, go opela košene uwe molodi o wa koša yowe o tla kgothatsa batho ba bangwe. Motho mongwe o tlo theletša koša o e epelang, motho le gore o kule bohloko mohlomongwe ebile o tlhokofaletšwe wa lla o routše, mara a re ga e kwa košela gago dikeledi ge di rotha
ya ba dikeledi tša lethabo jalo, ya sa ba dikeledi tšela tša ile gore di tliša ke pelo go ba bohloko. And ga a fetša go kwa molodi ola wa koša ya gago, ga a fetša go kwa fela a no kwa a le relieved, a kwa gore ntho e le be go imela mo magetleng, o ka re o rwele morwalo mogologolo, a kwa re morwalo la o sepetše o tsamaile, and then wa kgona go accepta le go la motho ole sorry bagašo, wa tsare motho ela a tswile ka ra bophelo ba ka today, a tlagane nka se mmone ka matlho aka, mara ka semoya nka kgona connecta le yena. Wa tswa gore motho ela ga sepetše mo lefaseng la ka keno, mara o sa kgona go tla go nna, o sa kgona, ene ga a le gaufi lena o tlo no fila gore o gona mo gaufi le nna, o tlo no tseba automatically gore ke spirit se sefeng se se go etetše, goba ke lengwele le lefeng goba badimo ba bafeng ba ile gore ba go etetše. And then ke lethabo fela ka ra bophelo ba gago, you are protected, a gona motho a ka o dirang selo. And then wa buša ore o seke ka baka la gore o tsena ka re ga tsela ya spiritual awakening this week, a kere o tsebe ke tsela ile gore tletše ka kganya, tsela ile gore e wiša bophelong bo bo sa felego. O seke wa re go itla kua o ntse o sepela mola wa thena wa decide go jika wa tšea tsela tše di šele, o re no, don't do that. Go ra re go yo thoma ka spiritual awakening sa gago, e be ntho ile gore kore wa e maintaina, o e dira kgafetša jalo le jalo. Ge o bula those chakras, make sure o di maintain, o di balance, and di play di le balanced all the time. Ore o truste dilo tše e leng gore dilo tše di botse tše e leng gore di kgona go diragala, tše e le gore wena le the mother earth le ka di dira together as two, ge le berekišana mmogo. Ke molaetša wa gago, okay? Ele ke ya go karata ye le gore e tla ba e bolela kudu le wena ka ditoro, o tlo check-a toro tša gago bekeke ka ra toro tša gago. Go na le toro ile gore tlo go tša e boa gantšhe le gantšhe, ba e ka no ba different dreams. Toro e kentle e tla e le toro ile gore ke toro tša go fapana, but ka ra toro e o bona motho wa mosadi, ke mosadi o mo botsana, so ebile o apere ga botsana fela, ke motho le gore o tlo ba mmona kgafetša. Toro e e tla ba e bolela kudu ka wena. Molaetša wa toro e kore reflect on yourself, reflect on your soul, checka tša bophelo ba gago, checka mmele wa gago, ke eng ntho e le go mo mmele wa gago ye e le gore ga e gabotse. So toro e tlo go guida, ya ko fe mohlala kere mohlomong ka ra toro ela o bone e le gore o rogana le motho ka ra toro, then o ra re automatically wa botša ka the throat chakra ga e gabotse, e blokile, o swantše e blokololle. Ge throat chakra e blokolotše, o ka se be le mokgola wa gore o swantše o phele o rogana le batho. Ge throat chakra e blokologile, o ka se be le mokgola wa go bolela maaka. Throat chakra ke chakra ile gore e dira wena o bolelelo tše di botse, o opele, o ke expresse, o motivate batho jalo le jalo. Kore ntho e nngwe tšwang ka ra molemo wa gago e ba ntho e bose e le gore batho ba e thabela, mantšu a tšwang ka ra molemo wa gago a thuša batho ba bangwe. And then go ka kgwetša le gore mohlho mongwe ko di-chakra tše di tlo no fapana jalo le jalo, a kere go tlo laola ke toro ya gago. O ka kgwetša le gore ka ra toro ela o bona wena le motho o leng ka ra relationship le yena, molekane wa gago, mohlho mongwe o bona o ka re molekane wa o dirile ntho engwe ye mpe, mohlho mongwe wa o cheatela or something, mo e le gore ebile wena wa lla pelo ya gago e bohloko, then go ra gore heart chakra eo ga e gabotse, goba o ba le toro e le gore o bona o ka re gona motho o re o tlhokofetše and wena wa lla o kwa bohloko, heart chakra ya gago ga e gabotse. Dila ka yona, e bule, o e balance, o e lekalekanetše le di-chakras tše dingwe. So ke toro e le gore e tla ba e bolela ka wena. Nako nngwe toro e ka no šupa motho o mongwe gape, motho mongwe le gore o sa tlo tla ka ra bophelo ba gago, then o tlo checka rona ka ra toro la motho la o ba dira eng kudu, o checka mo mmeleng wa gage, a na bo apere jwang, o ba apere ka tsela ya maleba na, goba o ba apere ka tsela e le gore kore ke ntho la gore ke motho la go bontšha gore ga a tlhomphe mmele wa gage, then ba tla go bontšha, then wena o tlo tseba gore motho e ke ya kopana le ena, then ke tlo kgona go mo advisa ka tsela e so goba nka ba ka kgona le go mo rapelela gore a tlogele mekgwa ele le gore ga e nyakege. Okay, and then ke na le karata ya mafelelo ye le gore e re truth, e bolela ka dinnete. Mangwele a gago ntho ba e nyakang fela beke ba re bolela nnete, bolela nnete, bolela nnete. Go o dirile selo, o dirile phošo, o se ka tšhaba go bolela gore ke nna ke dirileng seo, bolela nnete. O tla bona batho ba ue ba tla go tshwarela, mara the minute o bolela maaka ga ba tlo find out ka morago gore
wena bo bolela maaka, then batho bala ba sa kgona go tshepa. Mara go bolela nnete le ka le ntho o e dirile on purpose, mara ba kgona go tshwarela gore at least o kgone go bona gore o dirile phošo. Ba nyaka nnete, ba nyaka gore ntho engwe le engwe e tswa mo molomong wa gago e be mantšu a mabotse. Ba se ba boditse gore o seke wa judge-a, o seke wa tlhola batho ba bangwe, phela ka nnete. Ke tsona tše ke di tshwerego molaetša wa beke ya rena, molaetša wa lekgono o e leng gore ga se molaetša le gore o tla ba wa lekgono fela, o ka gagaba beke ka moka, mohlomongwe ebile le kgwedi ka moka go kgonagala. Ke a le leboga ba ka gešo, ebile ke re ke a le thabela, ebile ke re ke a le rata, ebile ke amogela lerato le le nna le nratang ka lona. Ke a le leboga, thokoza.